ner malaken yam kana diala content barwani lingwas me kanur online TV channel biya kamal and mandunu shankosnyak akajan gwas me te kon kaler te chop karo te bukon kaling alaran yam bana writing bana racha ka query ka manana che togre which ka bure biay ka nasser ngai kona gwan go kore me kore to ka bure biay ngai kona go de tog kan konon yam me jiram jidit kajan channel me gor jeno gender channel der chonkel kaja banatin kontalat ko rodian re dwaran banakaling chana jangaj panen wo chukor chatwok re wi kaburi be an kormo de kon larno sha kon pereka kon ite kon inte kabure be ku year mugu yana mane na me ka turna me dia ne te den kanana tama ta to turme wala sha kan ngai kon ne to kan de ne la de ne SSPDF de ne SSPDF take ku year and then tin wara kon take ku jet do den me jang te ku year to kon ku jet den me so chan de tin ngwa da mo ka gwabar la lerji dong chicken konde mo kerek chicken konde yan match la kon kanen bona jen kan we kan win kon chi ko ma kere ne chi konanen gwada danan dong gore ko tok tin e jigmir la kan wutin shang chirga mangai kon dia la kan jen kan de ne SSPDF big jen ga torbeli no biko gelen en winami lo sherami kuka patrol ni area gor kan bikana secure en ram ma chaje ko gwasmo de kan na ngai kon mandana gor kan it kontin la jang so shagu jeno when they are patrolling the area don't te malum rete no we can commit ram chikan jek milanwar de kan nak ka jen ta da na chikon ngai jeno chireke to go je ken yamman bananga ne pan ka je me dan ne shiwa ni rawan tama de kon ngajeno me chi to kamande ang chikonanen so meji to kamandang chere ka reminding ka kono te kreg me be but tandan chikana nga jeno ngum be ko reg mute kon kel kreg chere garam metoy duel ntam ga tol cause gui ko dana ka kuyer ka to kon ku jedo diana me ka ci kon goru no dong tem de kon lat de nar wi godan tigtin lato ko mitelo kor mutwok de nar yewo ko ne ti chere kan ga tol de dong de tol de duel ntam ga jikel ban mi nga jeno chere je gwat no dara jimoy kerek dara jikat me ci to ga mandang ci kono nen ci gane ko to ga mandang ci kan ko dwan match ko ci ga ben ka tang ne ka wulini ka torbiyele didalong ana bokane kon ku yer me dan ci kulat cere me dong cere ngar ci tel mi ci to no anyok the same people bo kan the content wa doran bo ka jig me ro kanten wakan gorno ngamata dawich lo pen kan na shiang ngwa mo ngai kon dial madan le rodo wudi an ngwasa mo ndan ci korma ji shuto so kam dien ke jen jejen bore to no charan dien ke chane ken cha ga chuna ngwasa mo lunyen jok no dio je kon dia chana me chana kelinga no wi me ke lunyen jok doy ken me nyal no ken ken kap ken gete kon e chana shikon gu jo dong etelerek ngona ba ke bure be kanga ke jen o te gring mu ci tok to ngami so gwanter mi se mo kerek an gwaza mo chang che juku ma ka she mo kere glunde jogla lo de la wang ngai konta to ajanda na le ro dan tama so chine ti chilo den che wang dunia jok pan karun wang ajan mu kuyen nen o entama shiken doran ku bure be shikana wang bokana ka meti dit shana mu ka bot kana ngajen o ka ne ri chogude sha mu ka bodo whatever but te kon ngane ko ni amu ka border e kurmo anyokan ku merol buñ kana roda matten mala ko larga no dongane ti de kane ti moy warning che gwaze dan ngai kono ne me shika boti kana merne ana shwa ji Ethiopia jogono de yendwa kane to ko de bonten continue ka ko de kano lor shaga de apen ka ko akobo rol buñ akobo shi rol South Sudan jaten dum rol buñ jaten so majel bon kare year kajen Suba River ke Nile River ke ka Baro River rol buñ de yig jal freely taga de pen jal ko gwam mi jel kan ka jene won adob dien route dien na mona but kana no connecting kontila SSPDF ci kon man jega dana ci to ci kon nen so no mo ci kon ngaje no briek be ben ka gwasan be mena dien na shana dur gwasa men o de kon gat kon ka man kon ka gwana kon de kon ka jada to yer gwam me tie ka kuna le guye ka ku yer ne me chichwong gor kon do mi mo de kon tek dan jak kam gwa ka je de kon gor
en mi pan nyud jen wo de ne tung wana longo konde kana ko mi dunaro gwa kel peng di tana gwa kel re wikka bi ke jang ku yer jang ti yer ti ci yenak a chen re nyal be da bok ku jamo ana me jaslo ajal di long manana shala da kume de jane pinkir me yadit so na me de ko na linga no shirege panche tok en walle tel mi shanga jeno mi dong te ko mi chor nyoko mi le de rode ko kore panche kor cha de chole kor ko ken bok de wujon ka de ti dit wan kan dwel barkana too much bejelong so na me de yen ling ka kwi ri ga dana ci tok gwaye gwado me shana ben kalera de yana bana nyoko mi kwen kona lere kwen kona me mutore wi ka juba no ka do mi shalat gwasa me shalado sha ramadan la kwer banka la governor dung banka dung South Sudan chaje woje kirma yadit wudo mo shale o isa sha wulade tiang kirma yadit ka joma chalat ka South Sudan Broadcast Corporation jo mo joma chalat charam do dien che kwangwede mi shalo to wuda mo mishala goda mo shala disababa woto disababa woto dio charam dong dol baraki dol anyak no dio ja ko disababa woto dio ja that name familiar lonko kono no dara dol bar okay mugor kono gwasame ala ku masa Sudan especially kirme yadit shanen tama gonna dial la rana woje baradien bajalat goda la tika pai ke pedro ke bitani jinga jogba beje woje right now do kon kwissine kanano kira ngumla ja kwanya ntama ka beje wojo ngumtuo mlara ma wona mo be pel bara mo won be pel anga millet recommendation anga millet recommendation ko bara ma kwanka baje wo bara man baje kwan baje woch I think na mashi normal che dia normal no mo ko jin mi kwanyira ma ka bi wojan tam bi kwanrun mais bere de rande chirande gorno de kwanyala kwar ko wan ganije rama shawono run cha bu nyogolo lan nyok and again we mon kele cha ja kwanke when there's no reason cha ja weke when there's no reason by la ja kwanye ke reason by la gwadamo but cha ide mu tell reason but without explanation kimila reasonable no ba gwe no ram woche kana menana cha to so ngai kon ni wan weke ke long Kir ka Joe Dana Chalad Jene is looking for solution. Yes, Kir might be looking for solution, but not like that. Ko en which charama dia kwanka bala gwada me allo of course Kir gwijen o michana ma wo charama non chere mi per chere mi nyodo njawo no ne dial kel bala ma kwanka ka dore me bala ma kwanka dore me be allo chere me na ramla tungna dam chonyena ka dor ka ring ke ka samtan be nyawo lo chwangane but she arongten she amugwa ba ran she jin capable of doing something she succeed right so again dana to kontama so ko jowalat kono gwasa me rek mshugwa ko mu waje ka don cha jimbu mo ke reason mo ke jiga ajene dane guyen akol kor kuch we kor we je to kaja so kor yo to ko ne ne ran wanti liwo longo ne medan me cha je wi gwasta wud jana medan me che kera woj cho kwanya la warap governor kaka were cho je woj manam a very big surprise along goye jan godana gode kon chongten an gore en gojen bana je kalar do dien ka kwi parliament dung so Sudan dane de lef mu mi charge lep ko jëm mi charge passport ge jëm ka nga ko passport no ka medan ci kim yadi de la no de jelep ko de tin baj de alon kon tin tok re wi ka so Sudan de ko latten mu makab je chonga je bana je ka jala dien biatamal